brzi voz broj 342 za Budimpeštu preko Stare Pazove, Inđije, Novog Sada, Vrbasa i Subotice stoji na drugom koloseku. Polazi u 11 časova i 25 minuta. Međunarodni brzi voz broj 342 za Budimpeštu preko Stare Pazove, Inđije, Novog Sada, Vrbasa i Subotice stoji na drugom koloseku. Polazi u 11 časova i 25 minuta. Međunarodni brzi voz broj 342 Ivo Andrić za Budimpeštu preko Stare Pazove, Inđije, Novog Sada, Vrbasa i Subotice postavljen je na drugi kolosek. Međunarodni brzi voz broj 342 Ivo Andrić za Budimpeštu preko Stare Pazove, Inđije, Novog Sada, Vrbasa i Subotice postavljen je na drugi kolosek. Polazi u 11 časova i 25 minuta.
Everest. But we were lucky to get that last meeting because there are only one or two trains a day. Since there was the freight station right there, and when they removed it, there was a whole lot of trains that stopped going, and it's quite rare. They will go on the weekends and at night. So like once we went to film to take photos, and we were like waiting for 5 hours and nothing came. And we were like, okay, let's go home. That's so
Možete samo sa žute linije se pominjati. Dobar, molim. Samo žute linije. On je ovdje na drugom terenu. Bane, gdje si Bane? O, gdje si Živiću? Gdje si Mali? Optimalno, dobar. Ovo je pomoć ili? A, pa dobro. Bane, pa neki nisi. Da? Da nisi. A, tu je dobro. Ovo je zapravo što ne znaju svi. Samo ovo je.